dvor u 19. stoljeću, početkom 19. stoljeća je ovako izgledao. A ovako izgleda sada. On je do duše obnovljen, no međutim ovo što vidite, ove bijeline i tako dalje, to su zidine, to je restitucija, restauracija zidina, a ovdje vidimo napred toranj i tu je sada natkriveno i ovdje, dakle, on se sastoji od tvrđave, ovog prednjeg dijela i unutrašnje palače, to je, možemo kazati, najimpresivnija palača, povijesna palača koju mi u Hrvatskoj imamo i možemo biti ponosni da je ona ipak uza sve teškoće između dvaju ratova, jer je bila čak i opasnost da bude srušena i prodana kao stara opeka, kao stari cigao i tako dalje. I na sreću su otkupili taj dvor čakovečki obrtnici i tako spasili da ne bude srušen. Dakako, mnogo toga bi se još moglo o tome reći. Jedna, svakako, od najmarkantnijih figura iz dinastije Zrinski je Nikola Zrinski, hrvatski ban, vojskovođa i pjesnik 1620-1664. Velika je tragedija što je zapravo se dogodilo ono što se dogodilo, nikad nismo doznali je li to bilo političko umorstvo ili je to bila nesreća u lovu i tako dalje. Manje više svi analitičari pa i ja koji su se time pozabavili drže da je bilo to političko umorstvo, jer je upravo Nikola Zrinski započeo pobunu protiv Bečkog dvora. Zapravo što je on vidio sudjelujući u 30-godišnjem ratu, on je zajedno sa svojim bratom i svojim vojnicima koji su zapravo lansirali kravatu, ono što mi danas čime se ponosimo. Zrinski vojnici su prvi zapravo nosili kravate, rupce oko vrata crvene. On je započeo pobunu videći zapravo da Bečki dvor de facto samo vodi računa o sebi. A vojnike, ne samo Hrvatske, nego i cijele tadašnje monarhije, koristi za svoje probitke. I kada je 1661. došao nizozemski putopisac Tolius, Nikola Zrinski je rekao otprilike ovako: već u ono doba traži saveznike. Jer, čujte, kako god hrabra vojska i tako dalje, bez saveznika i tako dalje ne može definitivno iznijeti. Traži saveznike, pa on kaže otprilike: francuski kralj nema nekog interesa, osim toga nije stabilan u tim nekakvim pregovorima. Englezi nemaju nikakve interese da se zauzmu za područje oko Dunava i tako dalje. A Bečki dvor štiti svoje interese, a turska sila, kako je on ocjenjuje, više za nama ne predstavlja nekakvu veliku opasnost. Ona će jednoga dana pasti. Naime, tada, što se dogodilo? 1664. godine vodio se veliki rat, velika bitka oko njegovog dvora, koji je na Muri izgradio nedaleko Dubrave, mojega rodnoga mjesta, izgradio Nikola Zrinski. Međutim, turske, odnosno austrijske, bečke vojne sile, zajedno sa Montekukulijem i tako dalje, dopustile su da su Turci zauzeli taj i dvor, odnosno tu tvrđavu, i razorili. Nakon toga, u kolovozu Združene evropske vojske potukle su Turke, kod Svetog Gotharda,
na zapadu Ugarske. Potukle su. No, međutim, nakon toga, samo par dana, 10. kolovoza 1664. godine, dvor sklapa onaj sramni ugovor. Sramni ugovor da čak i ovaj Novi Zrin treba razoriti i nikad se ne smije obnavljati. Drugo, da bečki dvor čak plati određenu svotu novaca i tako dalje, a Zrinski su mislili da je tada trebalo započeti onu, dakle, generalnu vojnu rat koji je de facto započet 20 godina kasnije, 1683. kad su Turci ponovno došli pod Beč i združene evropske vojske su Turke potukle i tada je nastao onaj veliki rat. Dakle, Nikola Zrinski je rekao da je, a takva je situacija vojna bila, da je se moglo već 20 godina prije toga započeti rat, jer što su oni, pazite, Hrvatska je bila stješnjena na 16.000 kvadratnih kilometara, dakle najmanji svoj pogod. A oni su to sve skupa znali i tražili su da se veliki dio Hrvatske, istočne Hrvatske, koja teče do Zemuna i dolje u Bosnu i sve to skupa, da se sve to oslobodi. Ali, kao što se dogodilo, nije naišao na nikakvu suradnju, a osim toga sve te stvari su zapravo pripomogle tomu da je bečki dvor posebno vodio računa o njemu i ono kad je on u studenom 1664. godine bio nedaleko Čakovca, zapravo bliže Varaždina u Kušanskoj šumi, tamo se dogodila ta nesreća 18. studenog 1664. Ovo ovdje samo da vas podsjetim, upravo te godine, 63. 64. Nikola Zrinski je od svoje tvrđave došao do Osijeka. To je takozvana Velika zimska vojna, 64. u zimi, i spalio, hvala vam, ispalio zapravo onaj veliki Sultanov most. Veliki Sultanov most je spalio. Ovo je obelisk koji je grofica Pinjatelli podigla 1728. godine u Kušanskoj šumi u čast Nikole Zrinsku. Matica Hrvatska ga 1994. godine obnovila i dala vratiti na to mjesto. Ovdje je veličasni Janković, on tamo ima svoju župu, puno nam je pomogao, ja mu zahvaljujem i sada. Samo da usput imate nekakav dojam da kako ovo nije fotografija, ovo je rekonstrukcija Zrinskog konjanika. Jedna od rekonstrukcija, jeli? A ovo je veliki ban vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski. Jedan od njegovih izvanrednih portreta koji se nalazi u Sveticama, nekada